Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawama Mea I pia o tangata La usa moa moa ea Mea tua elo Pahamai e moni lea Lea oro malo Tali ilangi Samoa e ai malo au whaatasi
Ia talofa lava Samoa. I lau whasausaunga i le nei tu la fiafi. Ia Samoa e lata mai, ia ma Samoa mamau. Ia vi ia pe lava le alofa ma le anga le lei o le tua. O le nei wa tātou mawai o le nei taimi. Tātou te whelo a ia i le nunga o le nei au penga te whailangi. I le alofa ma le anga le lei o le sisiri ese. Vi ia ilo na alofa ma lo na anga le lei. A tono foi o manuia i nai tu umalava i tapo inga le ngata i lea. Ia o le tau singa, ia malea, ia o le tātou mafutanga pe o na masa ni ai e whili o i le tua i po o asfaredi umalava. Ia whawhero e tuelu tupa ia malo o tō malu, se tasi o i titi, ia whapena fo i se o matua. Vi ia le lofa maleanga le leo le tua i mea umalava wa i on whaia. Wale nei aso, ia o le aso o le fia male oli. Ia tātou te sapaia maleanganga whawhutai. Ia sa moele mwhaina ngalo oi. Ia ilau ngā duenga tautu waino no. O la alfanga. Ia maa lo lava le whai o le foe. Ia le ngata i lea. Ia au na tofia le tua. Ia iso se la alfanga lava pe ono to wapi ai. Ia wha manui atu le tua ia ti o to umalava. Ia halo ma whanau o Samoa. I le atu nu ma le atu nu. Atua i maainga. Ia maa lo lava whaafutai. Mamoli pere la au i whangaa. O le talo lava malivi inga o le tua, ia wasai nai ati o tau, ia o lo mātou nei fōna tau ave pei o na masani ai. Ia o le nei tū la, ia, alo maia, o lea lava se tātou mafutanga le nei tū la fiafi ala il prokalame whirwhiri o i le tua. Ia tātou ngālu lue whatasi ai mawhau manatu, ia o sau tō whina ngalo i tā ua fōia le mātou nei noa whanofu atu, ia tātou se whatufa iai, ia Samoa, malo, alo maia, ia e whiriwhiria o e le tua, ia o le pesere nei, e whawhelo ia twailo topa, ia malo tuma maru, usa maia lau whawhonga.
Ia talofa lava, ia o le taimire nei, ia ua tolu se furu mariba minu te tea nei le tu la iwa i le afiafi. Ia whaafitai, li ia le lofa mareanga le reo le tua i me umalava ua ia whaia mo i tātou. Ia le nei wa tātou whātasia le nei afiafi mata ngofie ilo nā lofa malo nā anga le lei. Ai nā una wha manatu atu pia lava, le au ngā ma le tāua o lau soifua i le lalorangi nei. O le winga le nā le tātou porkalame e whiriwhiria o e le tua. E iwa e ngā o le whina ngalo o le tua tātou te le mai loa. Ai nā o le tua lava malana ia tofi. Nā te sila fi ai le tangata na ti ngā iai o na lima mona ao. Matangi ai le lofa ina male nau nau. Ina ia hola ma le manuia le tangata wai on fai. O hana matau tia. Ia mā lo lava le soifua manuia e lau sunga. Po le hao le malo Samoa o so ia malo. Ia tasiro ai maua le neto la fiafi ia malo lava. Ia auri oli loki mai le pongesi ia whaafitai. Ia malo lava. Ia whapea fo ia whea ia whea ngiai. Ia le ovats ia malo lava whaafitai le mafuta mai le tato pokalame. Ile neto la fiafi ia le wharetua fo ia sori ulale. Ia whaafitai le whaatasmai. O tau umalawa i lunga le YouTube o le Facebook Live. Ia malo whaafitai le mafuta mai le tātou porkalame. Ai ona porkalame tu usa o lava. Ma whaalawi loa pe le pa ia man mamalo le au whaafonga man au mai moa. Le whaatau waina o lau soifua i le lalolangi nei. E mana tua pe lava. Upu lava nei na whai e Jeremia. Ma le tano a male atua i le taimi o la ititi Jeremia whemai. Let me remind you one more time. Before I formed you in the womb, I knew you before you were born. I set you apart. See, God chose you. But let me encourage you because sometimes we go through in life with disappointment, disbelief, does not want to do anything, spirit let down, we just feel like giving up. Do not want to do nothing. But we just want to focus tonight how we're going to lift ourselves up from the pit that we're stuck into it. But let me encourage you this way. Don't go around telling others how negative you feel about yourself. Whether you about your looks or your personality, never put yourself down, especially not in front of your spouse, friends, and the people that you know. The last thing that you need to hear is how bad you think and you look. But do not put those negative thoughts into your mind. It'll feed you all these negativities. The next thing you know, you will fall behind and you miss the whole happiness that is already laid in front of you. Awa tātou te o mawhapea atu ia. Rene yaso ia ele o siaso moa. Ele o siaso te fia iai. O le aso iai le whanua noa. O le aso i le mānei ia te au. O mea umalawa nei, e whai inga tā tele ia te i tātou, o na tau ma whai e sāwalia, le ola i le fia, pea tātou mānatu natu i whalawa, i le whātau a inga ro tātou tangata suifua. See, God made us as you one purpose. One purpose. He gave you your looks, beautiful, handsome, your weight. It doesn't matter. Your skin color, your nose, your personality. Nothing about you is by accident. God knew it all, how important you are. You didn't get overlooked. You didn't get left out. God calls you. God calls you his masterpiece. Instead of going around and feeling down on yourself, remind yourself that I am very well blessed. I am loved by God. I am lifted up on high, and I know God loves me. Even though I'm going through the valley of the shadow of death, and I'm facing all the obstacles from left and right, whatever life is given to me, but I keep in my heart and my mind, God is the source of my strength. He will deliver me. I am a masterpiece. I am created in his image. I am the son and the daughter and the family of the Most High God.
I praise you because you made me in the image that we're living in. I praise you, God, because it's your image that you made me. Take me for penny. Wa tele lava le vesi mai ma le tele o me fa lave lave. Negatives. Me ne vai ele loto le tangata. But when the negative comes, we must lift ourselves up. There's nobody else there most of the time. You only by yourself. The Holy Spirit is with you, whispering, lifting you up. Open up your hearts, open up your eyes, open up your ears to see how beautiful made you are. You know, God made you, and He knew exactly who you are. He chose you to come to this world, to be born on this world for His will, to have a relationship with Him. Tātou te mana tua lava leo langa ne e whaingatai pōpua ngā, ia o lolo wā, a ia si itia pē lava i tātou lunga lo tātou manatu. Le ai, o ne mau mea umalava. This is all temporary. This all temporary. The feelings that you're going through now, say, you know what? Nobody cares about me. Nobody does do anything for me. Let me tell you what. Away from that. And start putting a check mark on yourself. Say, you know what? There is help that is coming, and I believe God will meet my source. I believe God will send somebody to help me. You know, you'll be surprised if God sends you Jesus, send you an angel to help you. Yeah, awa tātou te vaai nisi tūlanga whapea, ai tātou vaai pe le tua. We have to put our God on, on the throne. Let Him sit on the throne, not ourselves. Keep praising Him, keep thanking Him. I thank God for my wife. I thank God for my spouse. I thank God for my husband. I thank you, God, for my twins, triplets, my children, grandchildren, my family. Thank you for the well-being. Start praising Him. Give Him praise. By the same time that you're feeding your spirit. You're feeding your spirit. Lala na, awa te loto vai vai, awa fo iti tau mawhai e whaato I lalo lava o ia. Si I peilunga, si I peilunga. Na efe meile tua, o watu ia te ia. O watu ia te ia marivi inga. O watu uma ia te ia a venga mamafa. Whanonoanga, o mea uma lava o whaale tonu leo langare nei. All those things are temporary, and God knows how to fix it. But God more cares about you. You will take care of the rest. Just to make sure your well-being is great, and your health is good, even though you don't see results, but continue to praise Him. Because I tell you what, because the God that we serve is a big God, and He's still speaking to us today because He loves us. Yeah, whamalo whaftaitele lava, yeah, peo sina upuna tu watu se whawhanga I o tātou ngangare nei teimi, na whaawa wina pelo tātou porkalame, yeah, encouraging, ma tala noa fo inisio mera tupu lea tano. Yeah, po lea fo se tātou wawa ai I le COVID-19 ma lea ngā mo I tātou nei vai tau. Ai se whaawau pe lava tātou porkalame, e maua lava teimi a tātou tala noa ai. Ia o teimi nei, ia se I wawai foe o le tātou porkalame I le pese o sau nia mautou, ia o na whanga solo toi leo tātou porkalame nisi fo I o vaenga wa mata ona whailunga ine le pentala le tamalo le netu la fiafi. Ia, mauta ngase, ia whamanuia le tua ia te o tau le talo, ia iaile lofa maranga le leo le tua ia te o tau ufi si tia o tau, e le swafo Iesu Kiriso. O pesa le nei, o se mai alau whafong.
Ia, whatalofa atu fo i le pa ia, mal mamalu le tanu o mawhai o mafuta mai le ti a kono i a tala peili.
Ia whawhitai lava le mafuta mai le tatou Port Kalame, puava ale fosio. Ia whawhitai to e whatalo whātu I lau sunga, Pastor Whangalilo Samuelu o le popo tua wā matawheo. Ia lau sunga le whātonu. Ia le lau mafuta. Ia whawhitai lava le whātasimai le tatou Port Kalame. Ile nei to la fiafi. Ai o le taimi le nei. Whai mai le upora salamo se lau tōrus fuma le iwa whai pres fuma le whai whai pēr no whai tawina. O te vivi I atu I a te oe. A wā na whai au e alai o na matau tia maofo te le ai. O mea na e whaia. O mea mamana ia. O matua I loa e au nei mea. Mai le maa nei o le upora salamo. Whai mai lo langa ngana whai peritania whai pēr. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way. What you have done is wonderful. Let manai o upole to spaia whaongai tātou le netu la fiafi. But let me talk to you this way. Notice that David says, I ams, right? There's many I ams according to the scripture, what David is saying. Many times he referenced and he called the I ams. But let's go into detail what it means I ams to us today. What does it mean to you, Tala, Puava, all of us that are joining us tonight, Ohana, Utupo, Repena? What is all this meant to us? But let me put it this way. He was saying, not in pride, but in praise to God. Not in pride, but in praise to God. I am wonderful. I am amazing. I am a masterpiece. That goes against human nature. Most of us think there is nothing amazing about me. Nothing wonderful. I'm just an average person. I am just ordinary. But the fact is there is nothing ordinary about you. There will never be another you. Even if you have an accidental twin, somebody who looks exactly like you, they don't have your same personality. Even the thumbs, they're different thumbprints. But you have the same call that was given by God to fulfill the mission of His will to this earth. When God made you, He threw away the mold. Very, very powerful. But as long as you go around and thinking, I am just average, there is nothing special about me, the wrong I am will keep you racing higher and higher and higher. When we start praising ourselves, when we start lifting ourselves up, when we start looking at ourselves in the mirror and says, I am wonderful made, you are praising God for what He has done and what He put inside of you. You're showing love to God. You're showing respect to God, because everything that we have is not ours. God has made it, and God has used people to bring all these blessings to us. I am wonderful made. You think about it. Times in life, but now, this is what the Bible says. But now, thus says the Lord who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, and you are mine. Adoption means we are His children. Redemption means we are being forgiven. Formed means He recreated us again from the fall. See, we lost a lot of identity in ourselves because of the fall of our original parents, Adam and Eve. But as for this time, when we see God in the midst of our lives, we see how wonderful He is. Rather than be down on ourselves and focusing on all the flaws all through the day, not in front of every other people, but in privacy, driving to work underneath or beneath or whatever we
may leave or stay. Remember to say this and encourage yourself. I am amazing. If when people say to you, well, you're praising your own self, let them know, I'm amazing because, you know what? Because God made me this way. The enemy will want to shut that down. The enemy does not want you to say, I am amazing, I am fully blessed. I know I am the son of God, I am a daughter of God. The enemy does not want you to say that. He wants to twist it the way that the enemy wants to say. But all that comes with doubt. I am vulnerable. I am valuable to God. I am masterpiece. Think about those words. You talk like that, and the amazing comes chasing you down. Amazing, your day starts that way. When you wake up in the morning, say, thank God, I am very well pleased with you today, and thank you for what you have said for me. Help me as I go through with my day. I need your strength. I need your guidance. Help me, wheel me into your will for today. Au mai o le malosi e fesoso ni ai lau nei sa valinga. O taimi o popo ngam whaingta. Awane ngalo ia te tātou. Sometimes we're trying to neglect the fact that we don't want to talk about the negatives that was coming to us. But we have to look deep into it. Vai fo I le malosi ma le mana o le tua. How did we survive? How did we move on to the next step? Because of the power of God. O le malosi o le tua. Na fesoso ni ai ia te tātou. Tātou teo e se uma mai lawa I popo ngam whangata. Ona ua whaia le tua le awala. E whaasa o loto mai I tātou. I nei mau sai tianga. I am just an average. Think about it. Sometimes we think, this is a mentally word, but no, it's not. You are capable of more than that. And God used you. And God knows exactly how to use you, where to put you. Manera manatu whamai tua whine ia ohana. Yes, exactly, Pastor. And true what you're saying according to God's word. But my understanding here is preferred to us the creation of our Father. We never stop thinking negatively about who we are. People on earth are always talk about pride. Thank you for sharing that. Exactly. Because there's two different people that is on the earth. People that they understand of who they are and people that they lost their identity. But for us that we understand who we are, to keep on trying to reach them, to help them, to come up so they can see who they really are. Who they really are. E tāua ia. Aua ne tūla wha ia te lātou. Ai tāma whai pēr lava I tātou. Ina ia tātou whāta sia mai lātou. Mana tua le tāua fo I oro tāola. E ile taimi roa whai mai ia te o te lo tangata. Ia. Tu oi pe o ia wa whailo roto. Ya, tu oi pe o ia wa e matua, wa I roa foi fua ma whai au ngā ruenga. Tu oi pe oi. Those kind of words, when whoever says to you, just leave you alone, take into consideration. Maybe I don't see something that this person sees, but it's having a hard time trying to explain it to me because I'm not in the mood to open up my heart to it. Take everything in, listen to it, soak it in, and think about it, and build something good from it. Build something good from it. The good example of that is Peter. Peter takes a lot of stuff in from Jesus. It's the truth. And you know what he did? He used it, and he built himself. And he thought again, I'm the oldest one in all the disciples. When he built himself, Peter became the untouchable preacher of the church in his day. I want to ngalo ia te tātou. Awhi mai lava tangata ia te tātou. You know what? We talk about pride. Yeah, leisi me o iai. But you focus. Just like the horse. When you put the cockles on the horse know exactly one thing to do. Run my lane. I'm running a race. I'm not going to look on left to right,
but I'm going to look straight forward. That's why they put those goggles on the horse, so the horse can focus and understand discipline, look straight ahead, and run the race to get to the cross line. Ia ole, e whaso soa pe lava le tato mta upu, a ole, pesere la tai natu, ia, mo tato le netu la, ia, ta liu mare tato whasa launga, ia tato tala noa fo i leo ngā. Ia po e fo ini swinga o Samoa. Ili nei vai tau, taru mariko vitis fu mariva, ia, use mai ana whaafonga, ili pese o saunia moto. Sometimes I'm weak, sometimes I weak. To the spirit to walk, while I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. But I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm worn. Sometimes I'm weak, sometimes I weak. To the spirit to walk, while I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. But I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm worn. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Te vai vai ai, se tai mi o te malo ai, a o ta we fa ale nganga, o Yesu lo tu fa o la tanga, a o te le fa vai vai ai, e una mole la ila uva ai, a o te bibi I be I a Yesu, o ia lo sa o alemu. Tai mi o te vai vai ai, se tai mi o te malo ai, a o ta we fa ale nganga, o Yesu lo ku fa o la tanga, a o te le fa vai vai ai, e una mole la ila uva ai, a o te bibi I be I a Yesu, o ia lo sa o alemu. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go
and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes to can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me life more spread. And I will go and spread your word to every nation around the world. And I will go and spread your word to every nation around the world. And I will go and spread your word to every nation around the world. Esele mana yo upor pese. I will go and spread your word around the world. Tatu teo tala ia tule fina ngalo le tua. Ile lalo langi a tua. Ile na o le talai. A ia make disciples. Meta ore na. Ile na o le talai pa ia tato whaia o so o Yesu. Ia maua so o Yesu li tala inga. E pei o le manatu moni lava le na o le au mai o le pese. E wha manatu mai ai a te tātou. Aso wha pene. O le au ngai, we all need each other. On these days like this, we need each other. As we go through this life, we cannot go solo. We have to go as a team that it builds us up. Whamai whale upu le tu sia Roma. Whai mata upu e whār whai pa suma fitu whai mai. E pei ono tu sia wa o fili filia po wa tō fia oi e whai mata mā o no ua tele. Whetalainga lea lea tua ia Aperamo. I luma o lea tua, o lea na ia whaatua tua ai, o lea tara noa pela vai Aperamo. Le whaatua tua o Aperamo i lea tua, le tari tonu o Aperamo i lea tua. Ia, o lea na whaolo o ia o he moti, ia ma lea na te whala a wina, mea o lea ai, pesea i ua iai. Manatu whaari umalawa i en whaatua e wha manatu e Paulo. I le toi tamawhai encourage le kalesia i te tonu o le malo Roma. Whamaila ngana whapirutania, whapirwhaingo fia fo ia. A father of many nations have I made you. This is God speaking, right? In the presence of him who he believed, even God, who gives lives to the dead and calls into being that which is not exist. See, God is everywhere, right? Lo fai umai le tuo ngā ruenga umalawa nei, ina ia tātou, mawai o le mafutanga whātasi maia. God who gives life to the dead and calls the things that are not as though they were. Whamai, today's scripture simply means that you shouldn't talk about the way you are. And I'm here to encourage you. I'm here to help you. Whatever you're going through now, step away from it for a minute and to listen to what the Word of God is saying to you. Talk about the way you want to be. Your words will determine who you are today. If you are struggling in your own finances, do not go around and say, oh man, business is slowing down. But if you're struggling with your life and say, oh man, my life is a mess. If you're struggling with doubt, don't go around and go, well, that's all I can do in life. That's the calling that comes from God to uplift, to lift our spirit up. And God gave us the power of the word so as to encourage ourselves, remind ourselves of who we are. We also find that in Scripture. Jesus also said, pray for yourself. Don't forget to pray for yourself. That's the calling, the things that are as in and if they will always be in that way. It's disturbing when we think about life in that way. You know what life is? It's you. Life is you. Without your body, there's no life. Without life, there's no you. But you life.
You are carrying the life. You are the light that God has created you for. To shine, to love. The scripture says, let the weak say, I am strong. See? In Joel, right? Joelu fai upo, le mata upo, e tolu fai upo na sfulu. The scripture says, let the weak say, I am strong. Say that tonight. Say that today. Encourage yourself. You know, wa o malosi, wa o manuia, wa o taritonu le vavenga wa fai ele atua, ele alofo le atua e atau le ne yaso. You know, but not the opposite. I am so tired. I am so run down. Too much things going on today. But you know what? God's still in our lives. He's still waiting for you to make that step. God has limitations too. Limits himself because he gives you that power so you can have that relationship with him in the right motive and not the way that we walk away from him. Just be happy. If we have that free will, use the same free will for you to praise. You know what? I'll be okay because I know God is still on the throne. He will take care of me. But don't go around and say, I am tired, I'm worthless, I am nothing. No, you are very, very special. You're a gift. God has called you to be born on this earth. God loves you. Even your mom, your dad, your brothers and your sisters loves you. You know, do not neglect the free gift from the Holy Spirit. What is the free gift? It's love, faith, all that. All those good things that help us to go through in life. And it is hard to go through in life without God in our lives. We have to go together with God. We cannot do this alone by ourselves. See, the promise or the covenant that God gave to Abraham stated the fact that Abraham will be the father of many nations. When you look about the word many nations, say, okay, yeah, money. But it's talking about all people. All people, the creation of God. Lala na o ta ua yo ta to no fu vava ai ai. Ile lofa maleanga le leo le tua. God has painted the picture that Father Abraham, you're the father of all people, all nations. And that's the reflection of God onto this earth, right? This is why we have to come and praise him. See, the entire world will be blessed through Abraham. The blessing comes from God through Abraham to you and to me, which is Jesus Christ, his son, the one who died on the cross for you and for me, the one who died on the cross so we can have this wonderful life, the atonement, covering, the reconciliation. That was our way to heaven. But God himself loves you. He will not neglect you. And this promise was fulfilled in Jesus Christ. Jesus was from Abraham's line life, if you will. And truly the whole world was blessed through him. Just like you and me, when you look at life, think about it. Yes, you came from your parents, but God blessed your parents. The blessing came from your mom and your dad. And here you are. Now you inherit the blessings. Now you're going to live life. Now you're going to be happy. Soon you have children. Now your children is going to be blessed by you. Tama fai be lava. Tama fai be lava. E o mai lava pupu ngā whaingata o nei me elu itau mo tato nei o langa. But we must stand together and continue on to walk. Deuteronomy 28 verse 13 reminds us this way: the Lord will make you the head, not the tail. Have you allowed that what somebody says to you, you're not worth anything? Or think about it. Don't get mad, but think about it. The only reason why you're going to be mad if you allow that to get into your body, your mind. But you have the power to reject it.
Have you allowed what somebody says, or a coach, a teacher, or a parent, or ex-spouse to say that, you know what? To plant negative seeds is what you can do not do. Yes, they're right. Can't plant it. But you think about it. Number 5, what? You're not smart enough, talented enough, disciplined enough, or attractive. You'll always be mediocre, always struggling. But think about this. God made you a head and not a tail. See, people may have tried to tell you that, you know what? Ile eisi masowao nga. Mato e vai lava te whaavalea. E te le poto. You know what? It's okay. Is God the one that, by the end of the day, is God the only right judge that will judge your life, not no one else? If we tell you tato matua to low lover, let's try not to put this kind of words to our children, because what we tell our children, they will take it and say, you know what? I'm not worth it because of my mom told me, because of my dad told me. I've been marked as a lazy kid, things like that. But the Word of God reminds us, let's not go around and say this to someone. But the person that will get affected by, either somebody that you love or somebody that God sent in your way. And that's why it is so hard. So we have to really, really careful. Tato whaete lava I le vālea is what you do to others. Judge come from God. The judgment come from God. It's going to go straight to you as you judge. O le lima lava e toi tusi e toi whapena fun tutu mai le tua. God will answer you accordingly to how you judge others. E le whapea a latu oe e whati ngai le tastangata. O na mama leo le whamsino ni o le tua le ai. God will bring the same pain that that person feel. It's going to come right back to you. Sorrow. Na lore oi ia oka. Sa olafa. Mese ina ia ngau wale loto le tangata, mai loa le tangata le loto fua te ifo. I le lofa maleanga le leo le tua. Many times that we go through in life, we hear a lot of people will say this and say that. But encourage yourself. But that's why we're here tonight. Siwa fonga o tai afo is to encourage you and to prepare you the next step. It might not this time you can be able to hear what I say, but I trust that God will open up your heart, will stay there with you and be there with you. When you open up your hearts, He will plant that seed in your heart in no seconds. Thank you. That's really good to hear in our life. Thank you. We all need that encouragement because of what is going on right now in this world. Praise God. Yes. O hana matautia, talo fa ia lela asau temi na su ele o lau pese molmana ole na request mai ai ia saulos temi tatu se fa tau mo tala ko meni sotu e lo ai le vai o isi matua when they feed the kids with their words like brainwashing. And you wonder why we have so many suicidal from the young generation today. Starts from home. When we come back, we're going to spread out, continue to talk about children and kids, parents and adults. Tawina ia mana tua mai ita I sauto vai tamai Le upu monye leilo le tangata ona sisema mena ia pai I upu sala la pela
mai ita Ia mai malu ia tau fina ngalo me sa o paya La uali I me ai ti sa o paya pa alau teleina Sami loloto mawa lulunga ita tauna ta au sia hina Poteyo se avenga ele mama patu e mama le ile tele olima Wana o se poe pa ae ele taula ngona na wana o ita Hapaye ngalo ite sautala no mai tau Ia si ia le lo lima Matu pele usa tua pa Ine ilo uananga Pa amo e moenga Wana o o tongo Umalua papa Se wane pale mua Ai o se I pale va ai Ma o tangi ilo ua tua Puse manuia Ia poa I mai Ia malo whawhatai tere lava i o le taimire nei i a walua sifuma balu minita te ene le tō la e se fulu i a whawhatai le mafuta mai le tātou porkalame e whiriwhiri o e le tua. O hana matau tia whameri manatu, yes, adults. Problems shouldn't involve kids. E ilo ai le makua whaavali valea ma le vai vai i oe. Ma nei ale manatu. Ma nei ale manatu. Si tātou tala no lai titi lava just a little time let's spend this time just to look what is going on today. Ele na ore tupulanga fo I to teloisia tunu. Ia are tupulanga Samoa. Ele e tautala fo I maleava. Ma le whaetete. Ai ono ar porkalame lava ia. E whiriwhiria o ele atua. Le e whanga tonu lava le malama. E tu sao tu lava. O le tele o le whawhitau I o lo tupu mai te tonu I inga I tupulanga televau. Ua ngalo I le mātua o na mana tuala na ngā luenga o le whau tua. Ma le tausi, apua. Ma teu o le tamaititi o na ala. Wha tonu le lei. Ai o aso nei,
Ua tele vave le mua o sasa, o na muri le toi alo fatu. O le tula fono i atu nu o lono nofua i mātou nei. E le mua le sasa, e mua o na sue le counselor. E to tonu a inga o mātua. O fatu a toi fua foi le mātua, o awa inga le lei, e toi fatu tonu ai o le whanau. E mana i al prokalame, e tele fo i ngā duenga e mawai, i le vaai i le loto i fale, ai masi sa mua malona siusio manga. Moni, sa mua le sasa le telo, teimi muli fautua mawai. Ai mantua, na fa upuina i tātou e le atua. Ina ia lava le fautua i lana whanau, o le whainga tau le mata upu lea, si tatara noa pe lava. O tamiti lava o mea lofa au mai e le atua i a te tātou matua. A le ase ngā luenga i tātou matua i aso nei ina ia toi li liwai le mata upu le nei. Tātou tama whaile tu ese le maa loso le lima tamatau po le lima anga vale. Ai whao ngāo tātou ngutu si tu lau lava. Fau tua whe mai, e apoa i pia lava. Fau tua pia lava. Fau tua pia lava. Wha malango pe i le tua e soa ni mai. E le ise tama i titi e tasi le tausanga ua ia i loa o na ai lava ia. Po o na i loa whai o lana ia mea ai. E a o le lava le tama i titi ma whaava ai o le tama i titi i leo la tupu ai. Is what is reflected from us parents, our kids will inherit the reflections of our actions. E lofa foi la tātou malpopole, i le vaai i le tupulanga, ma le vaai i tātou i a tātou whanau. Ata mo e ata mai titi e wa whaile me loto i ai, let's think again. What did we have done wrong? What did it go wrong? What did it went wrong? What did we not do as parents? From the parent perspective to another parent, I hope you listen tonight. Peano Fayat. Let's put together what seems to be the answers for every single problem is the right hand or left hand. But have common sense between two parents just to come together and trying to solve the problem in their own household. You know what their own household is? It's not the roof between both parents. That's the home right there. It's not where we live we call home. No, our home is our parents. Everything that comes from mom and dad, us children, we inherit. And that's our eyes that we see, that's what we witness, is how mom and dad can be able to solve and talk about the problems, how to fix the problem, how to come with the ideas, how to raise the children, how to protect them. But let me remind you, parents, one more time. The kids that God gave us, those are gifts. They're gifts, just like you and me. We were gifts to our parents. Pefon foi atu, ese foi lava ia tātou ia mai Samoa, tele foi tangata ese mai le tauseino la tau whanau. Ai ona o le tūlanga i le teimine ne wa tātou wa ai wa sui leo langa. Tātou whaia foi leo se awala ia awale to eva tuare sasa i le tamaititi pe ona sasa ai o tā ua. It's time to change the format. It's what is up here in our home will determine how we live in ourselves. One of the great readers, let me say this to you. One of the great readers that I always read a lot about Obed, I will say his name is Johnson. This is what he says. Every single home needs to rebuild and repair furniture. But when this man was talking about home and furniture, he was not talking about a physical home, but he was talking about a human being home. Inside of us, there's furniture that is inside of us. And it's totally true. Because where God can sit, where love can go, where grace can be, where forgiveness can live. Leala fole na e tātou vaai o tātou whanau ma le alofa. Tātou vaai tātou whanau ma le alofa. I moni, o te sasa foi lau whanau au temine,
Pe o toi sui lo toi vai ia i le o langa. Ma le au ngā tupulanga ua iei vai tau nei. Sawa tele tupulanga ua ta tau fo na sui. Sui au ia i lau whanau. Lana fulale na, mo le tu sa sailta mai titi o sa whanau. Ai whaatonu pe lava le upu. E tu sa lava po le whaati ngā mai o le tamai titi pa mom and dads, continue to use your words. You know, i le mawhau nei lo se mātua e lofa whe mai i le aso nei. I le matamtau ma lima ngā vale. Kids need our encouragement. We do have the words. We do have those words that the kids will need today. Ia ana whanofo i tātou ma le whaongaina. Ia ai whaonga fo i se. Ina vaile e tupu fo I whaalawe. And this is what today, o to tele o tameti will neglect their parents. Wole usta ia mātua. Ai sea, ofuna laiva ai lātou le whainga o lātou wo e lātou mātua. Ese fo I whainga o lātou I lātou mātua. Kids sees, just like a camcorders. Tameti a po el tamatiti le atal tamamal tina. Pe ena le po ya pe ilunga le Facebook, you know, sort of say it. Lana e mātua o whaana ve lava tu tupu mai tu tono lo wa inga tamamal tina. Tamu whai whafo ia le whawhi tauli. Tala noa. A le leila wale whautua tina le voi whautua tama. O le mā neia I o se ainga. E fia toi mana malama le fo tamaiti. Ai ano no fo tātou mātua. We realize, you know, we are parents, you do what I said. We need to change that language. Because that is not the language of a parent. That's the language of an enemy. You know, we don't want you parents to be an enemy to our children, to us. You know, we want to be lovable parents. Remember what God says in the Bible, you know? Parents, you will be judged accordingly to how you handle and how you care for God's children, the gifts. Ai atu mai whana wa le tua. Le mea lofa le tua. Ai sasa I tātou ma o sia le tino le anga le mata. Mana tua foi sooner or later the Holy Spirit will live in that body. And there are times that la sasa tātou tamai titi le tonu le nganga o le tua. Kas I le iloa I tātou le ngaluenga le tua. Le ala fo le ale nā. Ia tātou whae te hete ai. Whao ngā tātou upu. Wha manatu ma au tātou whanau. Le pasene le tupu mai nei to tono le malo. Ma le lalo langi atua. Sawa te le lunga le alo le tamai te pule le ola aisea. Le tui tusa le olanga sai ai aso ia. Ma o langa te minei. Wa malosi tele le mātua wa le tui. Ai le awa inga le mātua. Awa sawa le mātua ia. You know what? I'm your mom. I'm your dad. Ai ana le whautua atu pe lava. Whautua sui. Lala fo ina ita ai tele tu la fono le tunu le nei. Ai ele mele ta o le child abuse. O le ino se yon mātua e mo le wha maina. Ai avatu le ton mo le tu la fono. E avatu ton le tu la fono le fiva irvi le afo, whamsino. Paul mena e whamsino pe na ise mena whai whalu a tongi tono whalpuipui. Le tamapol tina ave ese mai tamaiti. Ave ese mai tamaiti. Tu la fono lava ia na whaavai mai la tunulu nei aisea. Lala fo ina wa whai ia counselor, you know, mo a inga, o ngā li, o whanau, ina ia fsosua ine whai ti ai le melea. Le whasi o tamaititi, waris tamaititi. Se tu lau lava. A mao le pōle ulo tamaititi le angalon whai ai. Whawhela pe a toto. Le whai o tamaititi o nauti lea. Ia, whawhe pe a pō atu na wha le tonu o na whai ai o na leanga ia leo no langa atoa. Ia, e peila o leala le na. Ai ese umalava mātua I la tu whanau. Ai ese umalava. Ai na ona whautua tu lava. Ai pule lava oi. Ai pule lava oi I lau whanau. O le whanau lava ia oi. Ai o na o sina whautuanga. Ai na o sina whautuanga. Alo whangia. Alo whangia tamai titi. Alo whangia tene titi. Whaungao tatou upu. Ma neia tatou taltara noi upu mātua man whanau.
e lo fo tama titi, e lo ngō fia lava le tama le, ale man, mai upu e whanga i funga o la au, tama le tangata, mai whanga i upu, e a wa i upu, wha tonu le tama titi, wha tonu le tama titi. E pei lava ona whawhanga i le tua o manu whele le i funga o la au, whapena fo i le tua i mātua i whawhanga ina o lana whanau, e whawhanga i upu, whawhanga, a wai, whapalpale. Ia, nauna tu watu lava i lo mua whale, ia a oi lava i lau whirwhilinga, pe te fia iai, ia pe whao ngai se taimi. Ia, ai pule lava o ia i le lao lau sa. Ia, mai ara komeni a ka mautala. Mai ia vi ia le tua, ia whaftai lava uso o hana, ia iai le isi kua inga apius a miseru ngā le i mawhasi e fua ka maiki. Ia sao le lei lava. Nala nai e au ngā te le tatou tanu e mata upu whapenei. Ina ia tatou ai ai le mālosi telo le mero le pule le ola o le tamaititi. Ia le alu le o le tamaititi a le se tali le se mafuanga le oti. Iwa le na o tunu fo nei, wo fo i Samoa. Wo fo i Samoa. Mela le na e na whautua tu pe lava. Na ona tātātu pe o longo mas whau. Ia e pule lava o e malau whatau. Ai na ona whamanata tu pe lava. O le au ngai o le au mai e le atua. O lana whanau ia te tātou. Matau le fo i le atua te mina sa sailona tali. Whasa tau roi. Pau wana te mina e mole matau le atua le lofalona tali. Al ese mai ona mata. Al ese mai ai ina ua o sasailona tali. Ia, nena tātou te whātua e tātou ai e lata lau tele. O le māneia ia. Māneia o le afo. O le tātou ai le lau telenga atoa. O le o langa o Yesu. Lona ola mai. Ma le puipuinga. Ma tala uma lava le tuspa ia whātau. Ese le māneia. Ma le tamu whaipe lava tātou e. Tātou te maua lava. Tu sa lava pele Yesu tātou. Ala na ile alofa te tonu ia te tātou. Ia, na ona sina whaopoponga, pupu lava le na, ia peon whai atu, ia lea ia pule lava stafu nei le lao lona sa. Ia, whalau ilu atu tātou tātou nua le titi e fui lema tā upu o le. Ia, la se tūlanga le vaia sa moa i le COVID, ia, matau dio fui tātou, ia, e te lea mea o ngā o sau fu mar COVID, ia, sfu maleiva. Ia tātou tala noa ia te tātou Samoa, wā wale whai o na whemalanga i ma ia a inga, o atu le atu nu ona, o le tūlanga o lo iai sā matapu, ia ma le wawao fo i o le tele o atu nu, ona o le pepesi i o le nei wha mai. Ia o la Samoa sau wha tau, pe manai a fo i le a wha peo o le wha abelawe o lo tupu i New Zealand, ia wale mawhai na o le ainga. Ia mawhai lava ona whai se ainga le ainga. I se vai, ia tutuila, o manua, ia po whea lava Samoa. Life celebrate perfectly. E wha manatu ai leo langa. Le ola o se tasi wa amia. Wa wale mawhai na whea i tātou. Ia, ma nei e fore nai tu e whawhai ngō fie fo i a te tātou Samoa. Ia, ona tātou lima whātasi ai i mea whapene i whanawelawe. Ia wa le tele o whanawelawe, o le mwhainau i tātou, ai le o mai loa po a whea o i tātou i maliu mai whapena. Ai mana ia le tupus whanawelawe si a inga, a wa le mwhainau whea wai, ia. Mana ia le whai meo le lau awa i New Zealand po Amerika po whea. Ia le fwoi whai lau tau. Lau awa sina o sina tala fwoi whai atu wa. Whai sa au tau lau awa ia po se tō nai po se ainga le ainga. Ia ma se lotu, ia e wha manatu wai le ua maliu, ia mea whapena, e pe mana i tātou toi wa ai e au ngā fōi le toi, tau sui mai le awha, si a tātou wanga nuu le telo teimia, ma se al whiwai, wale mwhain whiwai, ia se i te tala au fo le teimia whiwai ia whapena fōi le on tātou toi, whaino whiwai atu, ai whai fōi mai le lofa ono a inga, oro tupu ai ia, oro iai maliu, oro ngai le, mātou whale maliu, ia māneia i o le whainga o le si tūlanga la wa iai, a mana na o le ai ngai whaise la tō live,
Ia wa mata o na faile o le maliu, ia o na faile o le live e mata mai a inga po New Zealand, Australia, Samoa, po fea lava, po Japani, po Sapani, po e maliu o le malo, po a inga lava. Ia, wa mawhai o na whai mo live, ia waila le manea ia e te vai atua fo i le live lai sa uto tele o tangata a inga lai mai moa mai ma. Ia, taunua fo le tatu i Samoa tangi yala, tangi mai yala. Le mamau, ia le alofa mai i leo maliu. Ia pela o vainga na wa mana ia fo ia whaingo fie fo. Ia wei fo nea inga Samoa wala toon whao ngaina. Ia le mana ia fo i o la le vainga wa mwhai fo ina mai mo mai Samoa i le maliu o le latu tangata ia po le latu tino. Ia a o mea nei. Ia o iPad o telefoni me umala o mea na whai e le tua. Ia le la tatu whao ngai aso nei. Ia wha whaingo fie tatu wheroa i tatu ainga. Ia ma mai mo mai la tō le ma mao le tatu vāna nofo. Ia ai au ngā o mea umalava nei o mea au ngā umalava. Ia peo sina na whai loa tu lava. Ia ai au ngā fu tatu te ola mafo whao isi taimi. Ia whatonu ese fioswani mai le. Mana ia mta upu le te tera noa ia i wao mātua mwhanau. Ai te tau pēr o na loloto i erewa ai. Mana tua foi. Ese i lewa ai whapālangi. Ese lewa ai whasamoa. Moni. E le mwhaila o no tatu mai a sii lewa ai whapālangi. I on tatu whaperole ua leanga lewa ai er Samoa. Le nei lawa tunu tau tino no foi. E whapena lewa ai er pālangi e le sasaina. E Amerikona whaatutu ai. E tala noa i ai. E tau tala i ai. Ia mana tua foila. E ese tamaiti. E iei tamaiti e a foi. E lea ngā i er tau tala. E iei tamaiti ti e a foi. E au ngā i ai le tau tala. So mea uma i e tatau o na tatou tiro i vaenga uma. Iei mātua e ti ngā tamaiti ti e le taunsasa. E pia u fia e a oilan sasa. E oe. E iei foi la mātua o tamaiti ua tatau i e sasa. E la vai wha matanana whai. E oe. So o winga la lau tala lau sungan whai whiau. E lea ngoan tatu a tap tinga le vai e parangi. E oe. E ranga o parangi ai e whapena. Lana vai. Ai sila le tunu une nei. Le mea o tamaititi rei tonu whapui. Ma ua o mea o tamaititi mo le whasioti o na mātua. O whesa o mea na. Mea o tu whau. Mea o tu whau o tamaititi. Mea rana e tuatu i le lei ar tatu sa ili pia. Nanga i le mwhai o na tatu whaatutua na i le vai whaasa mora vai e mea ni o tamaiti. Le ai. O tala o le avatu. E iai le tamaititi ti ngā le lei o le tamaititi. Pe mi mita na mātua pe atu ngāta ia fue. Ai le se tamaititi e tatau i le fue. O le tamaititi e whaingo fie o na ngau i le tautala. Ai o fo la i tamaiti. O le matua le anga whaia. Ai la e lava pe i whapiripele, o le whai, whamatanana le whai. O whera le meo. E tū le uru le matua i a tua ngā tamaitina. Ai, o le vai lava i are Samoa. E le e arte me sasai. Mana ia. E le whapesi mea fure le e a o la ta sasa i la tawhanau. Ti ngana le leita mai. Le la sasa. Le ai. So e mo o mia tatu wa ai to ai mea la sunga le whenginga. Malo. E uane i tatu wa ai whapena. Se uma lava tangata ma le whainga o la tu whanau. Sa moni. Malo. Malo ia mata upu. Mai taratar noa mata upu. Ia moni. Nalfo na le whaire tala fo isa tu watu. Ia pule lava stafu nei laro na va. Ai nao na fautua. O na fautuanga lava. Fautuanga pe o le maua tātou le nei aso. Tātou va ai fo i whanau. Moni, le e whape e si i runga whapalangi le tua palangi, wha i titi, wha Samoa,
pe ave ese mai le tasi tu o Samoa le e pule lava le mātua ila ni ia whanau ai na ona fautua lava fautua lava mana ia foi le o palangi foi e sasa foi la ni ia whanau e po ia fai tu e po tātou i Samoa mana ia foi ia alu lava mare upu fautua pe lava te o vave le alu tamatau la tumalanga vale ia whale tonu tamati ai moni wha maoni tofua ia mātua ia ese foi le tau seina o la tau whanau o le tupulanga i whanau foi nei whafu e afo o le mata upo foi le talanoa i le whatonu te le tamiti ua o ese mai mātua tasi o le mena whale tonu o le mata upo na tasi ale le aim atua a whai tonu counselor e tasi ale upo e tu ia le mena it's a fault o le faultinga pe ale iei le relationship al tamaititi mātua mafua le ale upo tasi abuse o le upo na le abuse e taatia lo le tamana e tonu o le whamasinonga it's a wide open case le upule na e musu tile le to tele o lo ia defender po public defender e ola to e sapai mo mātua fo le mau e mele le abuse child abuse spouse abuse le upule al watu lai ton e o fo i to tele o feife au I mese me o pastoral counseling e al watu lo le upule to tonu o le abuse e le mawhai le whaiwhe au nofo ai, the whaiwhe au has to call the authority to report this abuse. E o fo tele awa, o na ato tupu mai whaave level in a report I ton. E a whai na I le tangata le Nā fo na tato vai e le tato I Samoa. E moni lava ese fo le sawa Samoa I le tūla I mai o Samoa le ilana ia whanau. Ese pālangi, ese tonga fiti, la to lava. Ai nā o si na whautua lava. Va ai fo I leo langa e ese la le mane mataupu le talanoa le whātou. E ese le vai pālangi, ese vai Samoa. O le pālangi vai teimi nei, wai lalo le alu o le suicide o le tamiti pālangi. O tamiti o Pasifika, wa matana ea e mai lunga. Wa matana sau lunga le sau o le suicide o le sau tono o le Pasifika. E su e pia lava. E taumwhai e su e pia lava. Au Amerika lava ia to telo o nei ia. O ista maiti ia e whananau mai lātou e le ese relationship mon lātou mātua. They come to a divorced family. You're just single parents. Yeah. Or drugs involved, alcohol's involved, and all these things. Beona whai atu. Tasiale upu e wa ai counselor. Ma mātou e whiwhea. O le upu le tasiale abuse. Once we get to the middle, I le upu o le abuse. Na waile iai. E tu sa'o da wale mātua, the reason, ma fuanga, na waile iai. Ia, e le mwhai e ta māpol tina na tali. O fora wailu e lātou, leo maua sa'o e le unga o le ma fuanga. Ia, pela o le vainga nai, e moni lava, e se avai a Samoa. Ai, o foi e tiau ia, a vai foi se au whanau. Ia, nā tō foi ia whananau nei. Ia tasi whaelo o tango I saselo o te li, o te whine toi tu, wa pe sao. Ia, toi tu. Ia, lala o matua whalta mai titi, ia wai loa wha ia me le tau toi whaia. Ia, ai peo le, nauna whautua lava, ai pule lava oi ia le mātua I lau whanau, ai nauna whautua pe lava. Ma nei a fo I le tatua talunei tu la fiafi. Ia wa lesta mai titi au ngā ieri sasa, o lesta mai titi le au ngā ieri sasa. I mena tate vai I le loto, o matau, ai no mena whai atu ai. Pule lava oi mātua, I lau whanau, I ole oloan tu ina ato I le atua, I ati oi, ia matau livo sa e tatalu I le atua fie mau sau tama ma sau tō watali. Ia, oi lava mal whatau. Ia alofa I le atua, ma nei a le tala noa tato proclaime le nei teimi. Ia e se I. Le manea piona
o tele o manatu fo ile tu loa le vai al palangi o le manatu le ese tangata ese o aula e pius la fanau e foi a tilo la termine tu la imotamiti o le ale result le fue na ia pe o turangana e o tamiti ti soli ana le fue nei matu lo tu nga mele sa se lava ia ya ese ai asa ili fue numero tamiti america ri con fa pui ele fa pe fo le tau te tilo na le saita matua tau te va ai fo itamaiti o le mesili lana le le tau te fa moe na tamiti na o matua e piusinga itamaiti o le tele fo la o keisi le temini tamaiti o piuse tamiti matua moni so o pe o le winga o la utala tau te va ai le lau te lenga o mea niwe o ni tatu turi au puina ia le tau te va ai le mea atoa whaingo fia ila ia tatu ono tatu fautuaina moni ia tatu whanau leanga e o lo tatu nunga e o whaatasi ar tautala a tautala e le aise e malo pe tamatiti la sanga tautala la se io o mai le winga tonu le tala lo fa ua e fa pena e vai te loa simi se vai tautala me ya o ela titi ne aise suinga o ya tu sa pena se fai fo di suinga ya turo i mar tamtau langa foi pe no winga na lu te fatu ese uma la vai ia foi tu tamiti e fa vale ala le matua ai o matua tamiti le leia ale tam foi o ila na fue e le tau na fue tamiti fa longo mostai a le lava tam foi tumuro tanta pi fa alilo na o inala o te tonu ala mena o no te tonu foi ese na mata maiti i to walo mata a fa piora fa na to lima ele tu sa wingo to maiti to lima moni i yar to maiti tipi to sala ese mo fiu to talat a fa yara le tofa ai to tasia to lima ne pi tu asili ona leanga le ta taula na fu to tasia te tau na fu e tau na wai ila sasa nanga ia whapeo le lea matua le lei aris tua wharea. Ne la se mea na fue tua wha. E work i ei lea, le tautala. Ioi, ar to tasira. Ai, so le la sanga tautala tu ari e le tarwhenga. Pe whapena, le tatu ai, ina ia. Ioi, launga tasira to lima lea, umai, man whanona. Ia, mana ia le, mai pokalami. Mai tautala no me ta upu lea. Malmana to tala, e fue a tātou whanau, ai loa o nāro lofa, ai loa o nāro lofa mai iai tātou, ia tātou, ia, mānei al manatu. Tala, sa, wawatu, e pule lava o i estafunere lao lau sa, pule lava la ana ona whau tua lava, eo, e sa, o ista maiti ili au ngā ieri sasa, o le sta mai titi e au ngā ieri sasa. Io, a tato vai foi pole tala al fatu, nda vai lo loto fore ia. Ta vai fole tato vai lo loto ia la sasa tu no fo mai lea, ale se mena faia. Pela o vaenga la na nan fa fango tu lava. Nan fa mai ite tu lava si fango mai a matua. Pena no fatu la matanga o famtala ino o mata upule nei. Wa vave na oso le matua le tamatau malanga vale. A se tu mai le titi lava tonu pole upo Johnson. E mea fale le tonu le matua. Wale maa nei le upo tamalo. E mea fale. E hao ngai le matua. E toi wha anofo le alofa. O le whea alfani. Tau seilanga malu. A o whea e nofo ai le anganga. Wale maa nei o whasilina. Lunga le o pete tustu singa. Ta maa nei o tustu singa. E apo iso se matua lava. A whasili la tangata po whesa o le tamalo. Ia le ata o la tuntina. Wawa ele mamau me se o tangata. A o lana ia wa ai lau tele o
mō mātua umo le lalulangi. Mō mātua umo le lalulangi. Toi va ai. Toi furi ai mafo fau. Le manei o le olona ia foi va ai le mere tono le alofa o le mātua. I le whanau. Po le alofa o le whanau i le mātua. Ma le ngata i lea o le whiangainga. O sia le mātua ma le whanau. Wa i teimi tu mai e le tua le whanau i mātua. O na tausi le i mātua. Ma le manato le tua e tausi le leili mea alofa. Ia, mea umalawa na. Leo ni me leanga o me le lei umala. Ai nā o na toi whafangu mai lava. Ia, mana e foi manato sia toi ina. Ai po le lava stafu nei e lao lona sa. O e ni tu ina. Johnson. Sau me Argentina. O na e lona finangalo. O le finangalo ta māloa. E ei mea whale tu tonu. O le tangata. Le whatusa le ingoa. There's furniture inside the man. A person. Where the love was set, where peaceful was set, where spirit was set. Mana i o whaingo tala tangata. Nana whaila tana whai mai. O le winga atua le whamatala ina o le mea nei. So se al watu lava le tamai titi ate o whea nofo le tamai titi mai te tonu ate o le alofa o le anga malu mal file mu. Na mawhawhale o le manea i o whaingo le tala ta māloa. O leva, tangata o leva tusi. Ya, manea i o na manatu. Nofo le tātou mawhawhau iai. Ai li nai le ngō le tala lea. E sau mai tala mai tōna tusi pa i le tala whare i e suwhi me. Al watu roa te li ate oisea. Se me ai o le mea ave iai. O le manea i o le o mainga o le. More encouragement. Whawhanga o le ngō whoi le wa ai ele. Manea le wa ai ele tangata i tōna le lalu langi. Ia. E so soani e. Pewa. Se whaitau kako mengi. Ia. Mai a pua whawhatai mo te whaasoa sao lea o ngāri sasa. E la vea i mai eilo na ola i mea whale tonu o leo langa. Ia. Ma lo lava. E se le sasa o ai. E se le sasa whaali. So that's what you call abuse. Ia. Manaia. Manaia sa o ana. Ma lo. Ele lea. Ia. Le whaingo fia le tama. Ia. Le tama. E sasa e manu. Ia. Le manuere o langa pe asa o pe se. Ia. Ma lo. Afe mai se whalawa ia atu ia se moko. Ia. Ma lo. Manaia. Ia. O le au ngā mata upu ne, tatu tala noa, wai anu aso sau aso. E toi mawhau whaifu a tātou, ia. E toi au ngā li lei umane i mea tātou te tala noa, ia. A whapeo rei sau, so sama tā pokarami whaopopo, ia. Tās tā pese a. Tātou i fwoi me fwoi, tātou i tatala noa, tātou audience. Ia, mālo lama. Together a while, and I don't mean to cramp your style. Sometimes I wonder just how things happen this way. And I'm just reminiscing of that one cold night we once met. Pick me up every morning, and I'd just be through with the club. I never thought that a girl could love a man this much. I am overwhelmed, and baby, I just can't thank you enough.
take you with me in my heart. And I really pray the Lord my soul to keep. And maybe just one request, keep me in your need. And I'm wondering, oh, sweet darling, please tell me, what did I do to deserve you? What did I say to make your angel eyes turn my way? What did I do, baby? If only I had the world, I'd give it all to you, babe. And I'm wondering, oh, sweet darling, what did I do? What did I do to deserve you? What did I say? What did I say to make your angel eyes turn my way? If only I had the world, I'd give it all to you, babe. Give you everything I got, baby. And I'm wondering, oh, sweet darling, sweet darling, what did I do to deserve you? What did I do to deserve you? What did I say to make your angel eyes turn my way? If only I had the world, I'd give it all to you, babe. Said I'm giving it all to you, babe. Ia, malo whawhtena, wale te mini nei, wa fitu minute te ainele tu las fumatasi. Ia, o whaavau pere tatou talatala noa mata upule le vao mātua mwhanau. Mātua fuantau atu. O le vao mātua mwhanau, o le vao whanau mwhanau, o le vao mātua mātua. Now, this is the quote. Ia, a tōmo tōloa umalawa tangata e suafa ia Maxwell. O le tangata fu, o le matua le leila vo le whaiwhi au lea. Te malosa whaiwhi au. Au le lei o lan tusi tusi ngā tele i o tusi o tusi tusi e te malole o John Maxwell. Lawi loa foi i le laro langi atoa. For all of you, the children, us, listen to this is what he said. You could focus on all your energy on increasing your personal effectiveness. This is talking to the kids, the children. You could work even harder and no longer. And with all that dedication, you might grow some and you may lose some. But eventually, you will find all that to fulfill the time of your lives if you exhausted your life. Meanings, if you cannot listen, if you don't hear what the parents were saying. And then he quote, more efficient and fulfilling use of your time, children, and energy will be focused on growing as a leader. That was quote. Malet manay to my John Maxwell. El kamalo Johnson kongol melia. Tusi le sa tusi tono achinchina manatul tamalo. Na wo maila le fanau. O la la ringa wenga le fanau. E pui pui mai le fanau I mene. We have to grow leadership in us. We have to do it. Why? That would help our parents so much and make their job a lot easier to go through life, raising us as one. Ale leile tatu whalong. E le lei foi mea tatu te whaia. Tatu te mana malama foi. Ai awhatalinga turi like he says that eventually you will lose some, but it's okay. You can always pick it up later. Because in this life, you gain some, you'll lose some. Yeah. Ma nei le quote, le toi, pio le vainga na ia, moni
mātua le sa tatalo atu ia a tātou le whānau taimi nei. Ia, whai se tātou au ngā, whai se au ngā mo tātou ilo. When you raise leadership for the children, tātou mātua, so ai wai le tusa o mai to tele o whānau, le winga tala. E pe fo la fa ta inga ia, lo mainga, to sfulu mātou ia to tasi le mafofau, le ato tō mala se non tino mal mafofau, ia wa maliu, e le au ngale ia ile afo, tala le wa ile iloa e ia le langona, tātou ia whanau, what he was trying to do, this is how you build up your childhood, become a manhood, and then become a parenthood, and then you'll see the bright future. You determine the children, a kid, a parent, you will be in the future. Pe a whaila whanau mana wainga. Maneiale, you know, and that's what I read to you, what he quoted in one of his book. But the last quote that he wrote in was this: the more people you lead, the more positive influence you will have effective in your life. The more people you lead. Now he's talking about, now we're coming to the time wa matona iloa tātou o mea lelei, ma mea le tau on fire. But you have loved them as much as you love yourself. Pio no fire tu, ta malo fifi au. A whaalongo i upo e iana tusi umai e tusia. Powerful speaker. I'm pretty sure a lot of whaifi au o lato whaita wina ma whaatau ia tusia le. Al whaifi au lea. Very, very powerful encouragement. Ia, beautiful tuanga na i le whanau. Nala ngā luenga le whanau e whai ai. Ia. No, whaiatu lo ua whine le vai aso te atu nei. Sosoani mai le tausia ina oi. When means help me to become the better man, a better dad. Help me. Do your part, I'll do my part. You know, just work together as a team. You know, if it's something that is bothering you, you need to talk to me. If it's something that is bothering me, I'll talk to you. You know, be matal tano ma se o fine ia e tutu ngai fo ma fo fa wa e titi su tasi te sanga. E au ngā fo ile to e fa manatu ai. E loa tamai titi. You know, the effectiveness. Le tūlanga fo ile fa ai le matua. Ia te ia mlona o langa, ina ia matua fo ia. Awane i te ese mai ai. Awane i te ese mai eta mai titi. Wa matua umala. So telo matua e fautua fo ilato whanau. E tāwhiwhi umala me tamaiti fautuanga. Le lei manuia i lato o langa. Ia pe o teimine nei, ia o this to tele tamaiti o tamafoto trouble. Life troubles teimine, ia o le chosen al tamaititi. Ia a tamawhaipe lawa ia le matua. Ana o teimine i le vaenga tonu le tusile. Le tatara noai, o le teimine o le tamaititi. Now, it's time for us kids to see where our parents are coming from. We have to adopt their vision. We have to abide as what they're preaching to us. You know, there's sometimes let's not neglect and forget not. Our parents have a big value, you know, in our lives. There's a huge value that is in our lives, especially when it comes to our children. You know, ia tausi le e tātou le whenga inga mātua e whāwai le alofa, ia tātou manatu fo i le mafuta mai o mātua. Ia, e le leie fo I me umalava. When we experiencing tough times, children, do not run away from it. Meaning, what he said is, you put a block on it. That's your running away. You know, well, it's very deep the way he says. When you run away from you blocking yourself, you build a wall, you don't want to do anything else. You're stuck in that mindset. Live your fear. You know, you don't want to do anything else. Pa matua le ita to matua, you know, le familiation of fautuanga whapea. Remember, you know, the more you want to achieve, the more you need to talk to your mom and your dad. It's an open up relationship.
is an open relationship. Open up your heart to your mom and your dad. Tala no lu ta mama lu tina. Ai ese me fa le tonu ro ele fia ai. Tala no ia, because the greater the impact you want, the greater of the impact you'll become. E vai mana ia yo po whaingo fia upo stoina. E so swani fo ile ia whamtala awil ili ai ia manatu, ia malangona o malawa i tono mafutango a ingam whanau. E so swani mai, le whanau. E matango fie, e pe ona o whai atu o laua ai. E le i whapea a tatu maua le mea lofa lea ina o tatu mai whafo. O tatu whalongo I speakers me ona e taua. Maneia. No, we learn this from Samoa. Moni. If you really look at Samoa, when we grew up, where we were born and grew up, na te tiro lei ai. O sui Samoa te minei. Sui mai whea. E alua tui whafo nei. O whainga ia o lotu whafo nei. Ai mai le tātou. E le iei ni mea whapea I oe. I aso o lewa. Moni. Tātou mai lea pa ai lau sunga le whengi. O lo katonu. O lo tangata le whale tonu I le vale. O tātou Samoa. When you come overseas, ka whakang whilo le adopt I le o langa o le parangi. I oe maisi tangata. And then we turn our back and said, sole, tua se han mirin o ola mei Samoa. Me sa o lefto a tala no mei le parangi lea. Ma le ngalo ia I tātou. Lewa nei Samoa mea ia. Moni. Tātou whapea rola ia lea, sole. Se la Samoa. Sa o parangi. Sa o mea ia. Ua lewa na ta oto I Samoa ia o nei. A o le whare tonu. Ia ele whaalongo la tātou peolena e tā ua. Ele whaalongo le lei tātou ia o onga. Ma o inga a matua ma whanau. Le ala e te au mai ele experience o e maritu o se fulu o tō. Na whapefi o le ala wa ai I le whainga e o matua. Na iei se, na e sila I se whainga whaale atua, na whai ai o e o matua. Do se fulu o tō. E o whaatasi ata mai lua. Ia, ia, matango fi. E sa raso atua si. Ia e. Si te mi wale lei o iska makua. Ai arfu si. Ai asaru lima mara kaume. Ia e. E va e whila le tā war timing. Tā war timing. Ana le whape nara le whaingo tātou. Tātou le leo inei. Moni. Mana. Ia e. Lea lau tātou o mai le taimire nei. Tātou tue tilo le itua. E le ileanga le whaingo tātou a tātou laiti. Na tausia tātou e mātua I nauna po e me tau maritaimi. E whetau I maritaimi. E le mawhailan tātou tue fōi e teimi nei matuao lai le teimi len tātou amata mai ai. Ma tātou tō mwhai e atapta e tātou whānau le whainga lea. Moni. So le winga la tala no la sunga le whenga. E halan whare tonu tātou Samoa. We putting ourselves down. E tau tenu nofua tātou matu e tuifo se sere men tātou mai ai. E pei o le mawhawhaunga o le tau mawhai e developed. Tātou wheo lai. Wa iei ma le mea lofa le atua I le tamā maritina Samoa. Moni. E ta pena mai ai e ta tātou mai role nei. O le ala vale to inga e tai pea mo tang safone le tang talotu. Sao. Lotu I Samoa e le whaalongo tu whiau. E le whaalongo I tala rotu spaia. Na saua nei awhi atu o lai whaipai portari e le si lotu. Pa pea loa. O sole. O le sa o lai le rofta o roa Yesu I le mea lea. Whale tonu e role I o le mea. Ai le ai. Na lotu ai Samoa o the same story alea. Ana nau mai e nei. O le whaalongo le Samoa. Na sawa awhi atu I. Na e ranga li rotu data. Mea funa lei vai. E fiua uo ia tia. E sea, se ranga nu wharongo no le lei.
Nai mea ia amanino. Ia, o upo leane to inga filosofa fili sau fai mailan. No tango oro le tiro mi milo il mena ufana wola mai ai. Pe fa fen so tai le mafu fongo palangi dia. Pa le mena ufana mo ke lo we. E te so tai ia. Ele fou lo fa longo tana palangi dia. So, yeah, pure na. Mole. Malo whaftai mafutamai tato pokalame ia ole whatalo whatu Pauline latu whita whanafi ia hello ia malo lava ia whaftai le mafutamai. Thank you for joining in tonight. Tala tole malo whamai whaftai ia molea mata upu e winga ia inga ia ai maise le pule o tamaiti o lato wala ia o te tautonu ono o swinga o leo langa. Leo wo iai leo ngā tupulanga. E sa oele upa tuspa ia a tato wo Yerusalema, ia whai mea wha Yerusalema, ia whamadi pese ipu wasasi, ia malo le wha soa e to whaid whatonu, o le nei radio station, ia malo lava tala ina, ia le mafuta mai le tato pokalame, ia ole nganga lava ia ma le tau whai. Ina ia maua se tātou temi tātou te wheso tai ai. Maua se temi toi wha wheso tai ai. E hei le, ufi tātou sā moe me tāpu whapene, e sasa tamai te tina mai le toi nofo ila, no toi nofo le me toi whapea. Au ne toi whaia o le mea lea. O umai, au toi whia sasa, nei tango le toi whai, a e muso toi sasa, on awale ne toi whaia. Ai mana tua fo e tātou. E a fo ono o nei fo ia popo ngā whanga tāu tātou tina. Tasi lore sasa. I loro tātou ne toi whaia. E le si, ia, te whātua e lau tara sa o o au i e tau tia sasa ia sa uma. Mol whaalonga tā. O le mele mo mole, o le whaalonga i whatuanga ta mamalo tina. Ia, ai o le vaai fo e tātou. E fua lava i lava ai. I re pule lava o i e mātua i lau whanau. Ai nan tātou tali tano si whafangu mai ai. Whafangu mai. I le mātua tātou Samoa. O le lasi ai mafuanga o tātou tala noa i ne mata upu. O le mānei o le tele o le mata upu ne. Ona o le tele o le tamaititi. Ua pule le ola. Jos fumla fita maiti tupulanga tala voula ta oto lunga il mato whanua tanu. Ia, e ita maiti afa, afa Samoa, ia afa kasi, ia tau whapena, e ta uala tu swafa. Ta maiti nei, sa ta oto umalawai o il konas. Sa ave le konas e whaila su enga le konas po le ane mafu anga i te tono le taimi muni o le whai ai o le tamaititi a ola. Lana mafuanga. Ia mataulia la, so se whare maliu lava. Watu lava le maliu, e mai se mai il konas, e watu mali ripoti o le mafuanga, o le finalize whawhena maliu le tangata lea. Ma ia o ngā lea, ina ia toi la vea i ele si tasi o ta mai titi e la i titi. I mai i le pōpua ngā mawhainga tā na o i le ta mai titi. Le winga nā lenga ave le konas, e o ia vanga ia le fast food au sanga. E aven to whaile tapsi ina ia o ngāi fast food tau sanga na i le tolu walu mal tolu iwa tau sanga o leo ola. Pea maua mai se wha mai mea pena. E afo, it's very silent. Silence kele le alu le melo le pulo le tamaititi le ola. E siasa tu mai fo ile ilunga e tala fo ile malo po tala laulangi. E langa ono is a very sensitive part of the life. Ona a whaalonga lis tamaititi. Na whaapelo tamaititi le, this is my way out. Me mwa tama whai tau muse tau nanmatu, la tau te tamaiti whaamule mole. Whemai i o la wala whai ngofie la lea. Take off whai au i mane o langa le. O le mela na lea very sensitive ai lea fo.
tamiti e watulunga. Ele tu ua te le lungo o news. O tala i vai whanua mea umalava. Talu wai lai pui pui fo i tamiti. Ia, beno whai atu. Tamiti ume o ta o tulunga. Ia, o tamiti o mai lelei umalava. E lea mas tamiti te pe ino pia mena oti ia o li mafuanga. Mai lava te tonu ia inga. Pela al mena o tatala o la fiafi nei. Ia, Lala senga luenga ta wasa mua mo matua nei o lo whaia nei mea. A whapeo e loa. Ale mwere whātonu. E mui lava ese tātou. Aile e ei fuli wha aira sa mua i o ai mea nei. Whautua. Alofa. Whautua e to tolu o isi tamaiti. Ia pen ta watu. Ia. E tala whātai ai nei. Ia na leapa mat whaaloalo. Ia peo le vaenga la le nā e lale upo e whae tete e fo i ere tātou talo le nei, ona le tō telefo, ia e maa malama le ngana, au tātou umai e maa malama le whasamoa, ia, pūle lava oi, how you gonna interpret later, au te mea tātou tala noa, ia ma leapa ma le whaaloalo, Manino ia mea. Manino. Io, ua moe ia ta maa malatu whanau. O whiala me tupulanga. Io, ua moe fo i tina malatu whanau. Io, ele mwhainta tu ese ma mea na. Au whea rua toi mea ia. E vai lai fōu sa mo mea ia. A tā ofu ina pule le ola. O sa moa ia so ia. Na maua lunga sa moa le tūlanga o le. Pe atu u le percentage. Le ratio. Percentage. Ai ati utilo le pule le ola o sa moa ia so ia. Sea sita matiti. Never. O le lunga ar tupulanga ma toi ngā whaare le ua tia i re tama le teine. Ua whai ngā ua musu le teine, musu le tama. I ar toi ngā miwhuru o te nia atu e tamari o e tu ure mea na ure whaia. Ai alu inu le vai la ufanga vau. O le whera sa ua mea le peo le mea tanu. E fōu le lato mea nei. E le i whapea i oe o Samoa. E le i ai tūranga whapea. Ai o whea mea lato mea. E alu atu i mea o atu nuu nei o pālangi. O le mea na o te tari tonu ai. A ua tātou te toe tu ua sa mo i lalo. E oe. O le winga na o tala noa. E oe. Langa e toe no nofo a tātou. Te loa. Ma sangi an tātou whapea. So le se langa o le Samoa ia a le loto le angai le o Samoa. E te loa. O le mea na unga lue. Whatua e sila ila i wingo i sia tunu. Tua e loa ila. E mulinga le whaitala le Samoa le whaitala le Filipino. E oe. E mulinga le whaitala ma le tau whaleanga o le Samoa. I loa tangata o isia tunu uia. Lea sa ta whainga ruenga whatasi. So le mea na e au whafonga mai pia Samoa. Lea i. Aua tātou te nofo ma toi tu o tātou watangata i lalo. Si ilunga. E lewa peo le si ilunga. I o tātou lua. O le tua ia malana mea alofa o lewa nei Samoa. Moni. So le lau tātou a mai nei. O na tātou no nofo le ma tapu te le mele whapea tātou e sao. Ai le ai. Nei Samoa ia le whalongo le o tātou. Mano, ia. Ia o le... Mana ia la fo, tala no ino mata upu lea. E au ngāre ia te tātou. Tātou te whanango longo iai, wa le vaso ia. Ia e alu waso sau waso ia, e ere tai mi alu lavar sa vari ma peva. Ina toi manatua i fole, o ia, sa o asole. Ia, fe mai ia le manato tala, mai ia wa o mori mau. Wina fo ili sasa. A walo o tinae wa airo o whaia mea se. Ia mai lon pole nei o masani iai. Ia, mauna sasaro leo wa. I mai umaloa ia, ona toe whai mai lea. Ia maolo i mata i le winga wala ai, ona sasa au. Ia mai ese lea o ngā. Ma o te tau tino atu, ese lea loa lofa. Ina i o mātua. Ia talo whai, mānaia. Mānaia manatu. Whai mai lea o hana. Se kako pese pōpuanga. Pese punga. Punga. Punga ape. Punga. Tole, se ohana se o mau pese se wa. Ia, mānaia.
Mania le tatu tala no I matau whapeni. Ono meo le tupu tonu leo langa. Ia, Samoa, ia, pe ona whana wilo atu. Tonight's program, encouragement. Encourage. Tamo fight be lava Samoa. Vaai ia Samoa ia le mamao lau vaai. O le lata fo lau vaai. Yeah, lay for lava. Whether you realize it or not, all through the days of the power of I ams is at work. That's God's power. But what it works in your life determine how you're going to live your life. For what follows with those two simple words is this: determine what kind of life you want to live. The I ams coming out of your mouth will bring either success or failure. Here's the principle. Whatever follows the I am, I will always come looking for you. Whatever follows the I am, I will come looking for you. I am so old, wrinkles and cooking, all the stuff like that comes to my life. Whatever is noble, make known. Whatever is buried underground, let it bury it. Life, sometimes we need to do that. We need to we need to uproot what is good and do not uproot what is not good. When God takes your sins away from you, He promised He will not bring those back to judge your future. He will not do that. But to determine what is right for you, do what God is saying to you. He loves you. Do not forget how important you are in His sight. E lofa tele le tua ia te oe. Ia, mana ia fo ile, ia waila, mela no fatu ia sue fo ina fai, tete lava, Ile tala vole sa fai ana le lai ia ohana, Ia, mana ia le fotuanga, a sue fo ina, ia waila ia ohana, malo ohana. Ia, pau lava fai tawina o ko meni, ia, malo lava, ia, malo fatasi mai le nei tu la. O le pese punga. Ia, pese punga. O le pese uso. Pese fia. Ia, pese fia ngi ki o e sel me alu ilo fina ngalo pasta. I le pese punga ne fai mai. Se o hana, se mau pese. Le mea lengo fatu ia sue foina fai, te whainga o tala le mele o le fusi atu fusi mai. Ia le waro sue foina, le wala veita uai. Ia, ia o le taimi le nei, ia. Le atatu le pese le vavai fo o le tatou mafutanga le nei tu la fiafi. Ia, tatou toi whiro ele se taimi o iloma. O se mai ala whakonga i pese tau. Fire.
mama Tenga mayono olanga ila Amene seki men sasaria ila Meyo fakuanga shoko inga pe ale pisa Oki falongo lengi ukalinga E ufale aku ai sole seki pile Pe a fai so ai Lava o le tevene nei tol sefulu ma le fitu minus da te ene le tolai sefulu ma le tasi Paulus Ferreira. Ia e whatalo whatu le pa ia mal mamaro le tanu umu whaiu na mafu tamai le nei tula ia. Vaiu o le tui manua, tu moe ale ia tāno whalava whaafitai le mafu tamai le tato Pokalame i le nei tula fiafi. Ia le ngata i lea ia whamalo whaafitai lava le whatasi mai whata ia i mo Teresa ia i putau. Ia whaafitai lava le mafuta mai, ia vi ia le lofa maleanga le leo le tua. Talofa Sofia Manuia, Pastor Matafeo, ia malo le whaatasi mai le tato Pokalame i le nei tula, ia whapea fo i whaatono le tui lai pasua, ia talofa fo i lau whaafonga vi ia Yesu malo lava, ia whaafitai lava le mafuta mai le nei tula, wa leva le vaso, o te tea, ia tamava, ia whaafitai le tua wa vai atu wa e mafuta mai tato Pokalame le nei tula ia so whawhiro ai ne ai o tau te fia ai e se kalewe pirikaki te miri nei sa oa se tasi fo se inafono fono mai le pete wala au mai nei ia o hana Pape ia sa ni fola e watu le tupele fata wuluka le pirikaki. Mai mau kaimi. Ia? Mau kaimi. Mai wa. Sa oa. E pe te o wala au mai e fea. Ia. Fia? Fia. Pe te wala mai fia whape e ta olo e tala mai ta tupe. Fata wala ta kalewe pirikaki. Ia. Mai o whai mai ohana pe o fia tau samile aiti. Sa o vai la wala ngona mai. Wala ngona to fia ai la sa vale valu o tu lai tu tatu studio. Ia whai mai o wale. O mai lo lea wa vela le kalewe moi. Ia malo lava. Ona o le taimi ma le tato Pokalame e whiriwhiri o e le tua. E whitai ia i leo langa o popo ngam whaingta o leo langa. O lau sa valenga tono lau sia manga. Ai a tātou fua le lei ma fua ma mau ma vava ai i le lofa maleanga le lei o le tua. Ia fau tua pea ono sai i popo ngam whaingta. E moni e iei taimi. E whapeane whapei foro tātangata. Ai tu mau pe lava le tua ona e a lofa pe lava le tua i a te oe. O le lofa lea maleanga le lei o le tua na whaavai mai i le amatanga. A tate le whanau mai. O le sio manga le tua i a te o iona au ina ia e maua le ola file mu ma le fia. E leo tu la fua ina o e le tua i le angasala ona o le wha le tonu mai o le amtanga. A wa saunia le tua i ala ina ia tue feso ta iai o ia ma le whanau. Lea na maliwa Yesu i lunga o le satauro. Leo wa taunu wai le so ma le wha moe. Ua toi tasi moe le tua malana whanau. Moni, o le loto ma le nganga o lo tātou tamai le langi ina ia o mai umalana whanau. E mosu se tasi aru ese mai i a te ia. Ai peta, o le tangata lava ilana whiriwhilinga. E ia te oe fo ili tō whātau ma le uta. E te whai ai o le whiriwhilinga i le lofa ma le angare lei o le tua. Taro sia ia tauane ai.
o lo walofa marawanga lele. Whaafo i hatu i le tua, i le talia ina o ia, a vea o ia, mautama, mauatua, i le ola e whaavavau. Taimi umalawa tātou teo ese mai, ona wa tātou le mawhaia, ona tau ave, o ti ngā malangona. Ai mori mau pe lava le tuspa ia whai mai, a tātou sāwa vali pe lava i le mālamalama, e mālamalama foi o tātou wala. I nā le tasi o wenga e suru ngia foi o tātou wala, i le upu ma le whina ngalo le tua. E le mawhaio na mālolo le tua ia te tātou. E ngā lue pe lava lo tātou ta mā e tausi, whawhanga mā papua ia te oe mā. Te lo teimi tātou te nofo mā whawhau e whapea. Aure nei fo i o langa ma mioro tupu mai. Ai te tupu mai fo i ma whaalawe lawe. E whao ngā ina fo i e le tua le nā tūro ma whaalawe lawe. E whai lo mai ei lo na mālosi ia te oe mā i te tonu o leo langa. O le awa inga le tua, e whawhanga oe mā i le upo le lofa ma le anga le lei. What is true is natural, what is natural is true, and it is spiritual. While we accept it or not, God loved us. O le lofa ma le anga le leo le tua. E le o tātou na mua mua alofa i le tua, na mua mua le tua na lofa i ate i tātou. If our actions and moods is mediocre, how can we determine to take the next step of life? How can we understand the judgment that is inside of us? Whapewheno tātou mai malama i le whilwhilinga e whai e te tonu i ate i tātou. Ai tātou te talo pe lava i le tua, o i tātou o le whanau i le ato toa. Don't allow the enemy to pluck into you and violate what is through his actions in your life. That's all the enemy wants to do. Satan wants to have his input in your lives so you can follow his agenda instead of God. Remember, God is God of love. He's a giver, and he is looking for a receiver. Are you the receiver tonight? Just like the quarterback, when he snapped the ball, he's looking for the receiver to toss the ball to, and that ball can easily transform to catching the blessings that God is throwing to you. But sometimes when we run the ball as running back, we fumble the ball. Sometimes we neglect our blessings because we look at ourselves, you know what, this is who I am. I don't care. But believe it or not, God's heart hurts when any one of his children asks him yesterday and today for blessings, and he finally brings to life, and they reject it. When Jesus was on the water, when he preached the word of love from the kingdom of God, it was not a flute. This was all for you and today. Tātou te sā vali pe lava ma le fia. Tātou te sā vali fo I lava ma whanoa noa. O taimi wa talie, o taimi fo I waita. O taimi wa fia, o taimi fo I wa whanoa noa. Whamai o leo langa o whapei o le ngalu. Na ona whaafuai le whati. O isi fo I o ngalu a whati. Whati mai ma whanawe lawe. Aena o le taimi ma le vailuanga le tua te tonu o leo langa. Tātou te nanofo ma fia. But this is what he says. This is just the way I am. I'm known as the Father of love. When we see God, we see him as love. God wants you to have in your heart gratitude, peaceful, love, and kindness. Don't let Satan determine your steps of life. Do not let the enemy to have a stronghold of little doors for little open
that to come into the doors of your life. He loves you, and He promised not to neglect you. Yes, it is not enough to reject the enemy's plan. We're human. But by the grace of God, there's a strength that comes from Him to fight our battles. We must continue to read the Word of God, abide to it, and chew His Word. Taste it like a sweet honey. When the honey dissolves in our bodies, it brings the sweetness of His love to all of us. We all need to draw closer to God where all the source of the blessings are coming. Anything that will fall on the ground, praise God. Those are the seeds of love. It's for all of us to inherit and receive. When you pass through life, wherever you might be, just take a moment, reflect on what God is doing in your life. But don't say to yourself that it is enough. Life is not fair. Yes, we do understand all that, and we know it. But we are here to encourage you, to lift you up, push you forward. We're stuck in the mud sometimes. I too, the same way. When I'm stuck in the mud, there's no other way for me to unstuck myself just by asking God, please pull me out of this mud and place me on a solid soil so I can continue to walk and to praise you. Nauna fofo tualava, but I challenge you to sit down and write your name on the piece of paper and say, Father, this is the name I'm praying for. It's your name. I'll remind you again, Jesus says, don't forget, pray for yourself. Don't forget to pray for yourself. Just as Jesus chose His disciples, He chose you. And that's love. Yeah. Say tajule pese mul manao. Masa ili pese pe ona fa tasalenga mai ere to afinia vayu or to manua. Song request please on this time by the harvesters. Yeah. Umalore na ia na fa o wina ile o tato upumulmuli. O tato pukalambe de nature. Usimai la fafu. Saya uluma sembawa o tele ingua iba aya Nalai ona ovala auleli E ui wana o se taimi Yesu tali ala tatalo Fa mole mole po o mana umia oe Onisi taimi e te a e ai maunga Onisi taimi e som le basa Onisi taimi e te uile toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo ualofa Gao o mai leleanga Onisi taimi e te a e ai maunga Ia ola lo uanganga Tama mau ma oe Sa umana tu e whainga
tau tino nei na onto atuli o aule nei Yesu e tani ya mai o nisi taimi te a e ai maunga o nisi taimi e sole basa si taimi e te ui le toa wha ia ola lo uanganga e malu si lo alofa pea o mai lelea Nisi taimi te a e ai maunga Ia ola lo uanganga O nisi taimi te a e ai maunga Ia ola lo Nisi taimi te a e ai maunga Nisi taimi e sole basa Nisi taimi te uile toa wha Ia ola lo O le upore a teitai nai I tātou, I o tātou ainga I le nei tu la. Mai le evangelia Mareko. O le matao poe whā, re whai poe lua sifu maleono, e whangata mai I le tau sifu male whā. Wha mai le matua, wha ai longa o le ola. I loa tino le mālo o le atua. O whai upu lalo whapeo na wha au tū iai o manatu ma mawhau whaunga o rea whiawhi nei. Ua whetare i atu fo I o Yesu. Se ase mea tātou te wha tusa iai le mālo o le atua. E tusa ia ma le fuare sinapi. Ata tō ina I le ele ele. E sili ona la I titi I fua uma e tutupu I le ele ele. Pe ata tō ina foi. Ona tupua e lea. Ua avea foi. Mala au e tele ua sili I lau uma. E afu. Whai ona. La te tele. E whai ai. E manu whilelei. Ona momoe I lalo. O lona Paolo. Mo fatu saine e Yesu le ola fatu atua I le fua o le sinapi. Wana o se fatu iti iti. Pe tai ata tō ina e tupu ai le la au tele. E o whangai manu whelelei. O se ata whaapea lea e tau wheso tai ai le ola fatu atua o le tangata. I le tua. E le o le ata e le ata te sā vali atua I le tua ona ua tā wha atua I ate ia. Tari tonu. O le wha atua e mana o mia le tutoina. Ina ia fua mai, ia avea ma wha atua tele e ngā wha tia ai me uma. A o tātou sāwa vali pēr lava I le whātua tua I le nei vai tau. O le langi le tau unga o le vaai I le talitonu.
So se vai lava e savali. E savali ua iai le faa tua. Ua whanau mai le whaatinoina o le whatuatua mai to tonu o le whatu ma le loto o le tangata. Tā te tari tonu, ia iai fo'i ma le whaatuatua. A savali fo'i, ia whaatuatua o no savali. Pe lau le ala, pe ngaua le ala, whaatua tua pēr. O whailonga ia i o tātou o langa e mawhai o na ilo tino ai le mālo o le tua. E ala i le while mō, le ono sai ma le alofa, o fōringa vaaia, o fōringa vaai, na o le tua e hana le mālo. E hape a vea oe ma le sinapi. Ma fatu e te tōina i le lau ele o le mālo o le tua. Mai a tupu a e lo wolanga. E tupu mai e lau fo i le wha tua. E mālo losi fo i o la. E mālo losi fo i o a. Ona sa te tōina i le wha tua. Signs of life, discerning the kingdom of God. This is what it reads in the scriptures that we've chosen for tonight. Again, Jesus said, what shall we say the kingdom of God is like? It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all cotton plants, with such big branches that the birds can perch in its shade. Equating the growth of the kingdom of God with the growth of the church, pushing back on temptations. It's true that a full church might very well be better than a half empty. But God's desires is for human flourishing in the body, mind, and spirit. There's a lot more to it. The rule of God extends beyond a church, is us. You're the church that is protected. Your body is the wall. We need to preach the church of love to through the wall of others so they may too receive the message of God. Not just inspirational sermons or sweet music, but the sweetness of your testimony of your life. Faithfully tell the story how Jesus changed your life from where you were to where you're at today. Try to change the world might be a better sign for the kingdom of God. Gently do with the best in truth as you can. The people will do the words of God and serve the will of God. But they will come to faith today. We know exactly what happens. We can even multiply our love so they can grow as faith. Every seed that is born of the ground, be fruitful, and it becomes the fruits of faith. By no means, let me close it with this. You and I came from the soil. Now you see the picture where Jesus went with this. The seed that it went into the soil and it grew. The branches of faith
the leaves of faith, just like you and me. God created us from the soil, and we are the seeds. Let's go back down to reality of life. Faith, believe, and trust. Let's get our hands dirty again, because faith is messy. It's not pretty, it's dirty. That doesn't mean we shouldn't expect to work hard at a church, but we work gently with love, supporting one another. But it means that we look to God to bring results in His own time. That's the good time of God. God, help us. We need your miracle. Intervene in our lives and give us prosperity, Father. Bless us. Give us the strength so we may continue to serve. We realize tonight the mustard seed is us, because we came from the soil. The softness of your love, the softness and the most of that soil, we breathe because you breathe in us. Can we close it with a prayer? Heavenly Father, the hearers of tonight, open their hearts. May your words intercept whatever is going on with your life that is not in the right with them now. But we believe, our Lord Heavenly Father, that your word is there. Help them to inherit and receive it. In Jesus' mighty name. Amen. Yamanuia Samoa. Natalatamai Samoa. While the world looks upon me as I struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep, and there's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Y'all sing it with us. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above. I have a good place to sleep. I have a good place to sleep. There's food on my table. There's food on my table. Shoes on my feet. And shoes on my feet. You gave me your
fa